twongeye kubasuhuza tunabifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024. Uyu munsi tukaba tugarutse kubagezaho updates zivugwa muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko tukaza kwibanda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahari kuvugwa ibyamaze kuva mu matora n'ibindi bivugwa kuri Corneille Nangaa n'umutwe we wa Alliance Fleuve Congo yashinze kuwa 15 Ukuboza umwaka ushize w'ibihumbi 2023. Mbere yuko tujya kuri Perezida Tshisekedi wamaze kwemezwa na komisiyo ishinzwe amatora kari we wegukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa 20 Ukuboza 2023, reka tubanze duhere ku nkuru ivuga ku mutwe wa Alliance Fleuve Congo ubu watangije ibikorwa byabo byo kurwanya ubutegetsi, harimo no gushinga umutwe wa gisirikare ushobora gufatanya na M23 kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi muri iyi manda ye ya kabiri. Amakuru yo kwizerwa dukesha imboni yacu iherereye muri teritwari ya Rucuru avuga ko bitakiri imikino, kuko ubu Corneille Nangaa umuyobozi w'umutwe wa Alliance Fleuve Congo yatangiye gukorana bya hafi na M23, ndetse hakaba hari ibimenyetso byatangiye kubishimangira. Nk'uko muri kubona ayo mafoto, uwo ni Corneille Nangaa uheruka muri teritwari ya Rucuru kuganira n'abayobozi b'ingabo za M23 barimo n'umugaba mukuru ari we General Sultan Makenga, nk'uko muri kubibona kuri ayo mafoto. Itegereza ayo mafoto urahita ubona Corneille Nangaa uwo wambaye ingofero ari kumwe n'abakamanda ba M23 harimo na General Sultan Makenga, nk'uko nabikubwiye. Ngira ngo uri kumubona Corneille Nangaa ari muri teritwari ya Rucuru n'abayobozi bakuru ba M23. Hari amashusho yagaragaye Corneille Nangaa yicaranye n'abayobozi b'ingabo za M23 basa nk'abari mu biganiro, kandi bikagaragara ko bari bahuje urugwiro nk'abantu bahuje umugambi n'ibitekerezo, ndetse andi mafoto akagaragaza General Makenga n'abandi bakamanda ba M23 bari gutambagiza Corneille Nangaa mu birindiro byabo aha muri teritwari ya Rucuru. Amashusho agaragaza Corneille Nangaa ari kumwe n'abakamanda ba M23 akaba yaragiye hanze nyuma yaho Corneille Nangaa kuwa 27 Ukuboza umwaka ushize yari yasohoye itangazo bwa mbere kuva yashinga umutwe wa Alliance Fleuve Congo, asaba abanyekongo bose kumwiyungaho ngo bagafatanya kurwanya ingoma ya Perezida Tshisekedi yitiye igitugu no kurekura abanyekongo bari kwicwa. Akimara gusohora iri tangazo, hahise hasohoka andi makuru yavugaga ko Corneille Nangaa ubu yaba yibereye muri teritwari ya Rucuru, aho yagiye gukorana na M23 nk'uko yari yabitangaje ashinga uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo. Benshi bakagira ngo ni agakino ka politike, nyamara byaje kugaragara ko Corneille Nangaa nta mikino arimo, kuko nyuma y'iminsi 2 gusa hahise hagaragara ibimenyetso bigaragaza ko Corneille Nangaa yamaze kwiyunga na M23 nk'uko nabikweretse haruguru. Ikindi kigaragaza ko Corneille Nangaa n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo nta mikino barimo, nuko kuvaho Corneille Nangaa agaragaye i Rucuru ari kumwe na General Sultan Makenga guhera kuri uyu wa 2 Mutarama 2024, nuko yamaze no gushinga ishami rya gisirikare, ndetse anavuga ko iri shami rifatanyije n'indi mitwe bishize hamwe baratangira kugaba ibitero bikomeye ku ngabo za leta ya Kongo kugeza ubutegetsi buriho muri iki gihugu buvuyeho. Ni ishami rya gisirikare ryiswe FCR, bisobanuye Front Commun de la Resistance, ndetse umuvugizi w'iri shami rya gisirikare akaba ari Colonel Dorouin. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Colonel Dorouin, umuvugizi wa Front Commun de la Resistance, ubwo ndavuga ishami rya gisirikare rya Alliance Fleuve Congo, rivuga ko intego yabo ari ugushyira hamwe imitwe yose yitwara gisirikare ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yemeye kubiyungaho kugira ngo bakemure ibibazo by'ingutu byugarije Kongo binyuze mu ntambara igomba gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Bimwe mu bibazo by'ingutu ngo baje gukemura ni ukugarurira amahoro n'umutekano abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, bahereye mu gukemura iki kibazo mu mizi. Colonel Dorouin akaba yavuze ko bazahera ku kurandura no kwirukana imitwe y'abanyamahanga ibarizwa ku butaka bwa Kongo ngo imaze igihe izengereza umutekano w'abanyekongo no guhungabanya umutekano w'ibihugu bituranye iyi mitwe ikomokamo. Yanavuze kandi ko ingabo za Alliance Fleuve Congo zigomba kurwanya irondabwoko n'imvugo z'urwango zibasira igice kimwe cy'abanyekongo. Ikindi nuko Corneille Nangaa na Alliance Fleuve Congo ye bavuga ko batemera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, aho Perezida Tshisekedi agiye kongera kuyobora muri manda ye ya kabiri, ndetse ko bagomba kurwanya ubutegetsi bwe bakabukuraho ku giciro icyo ari cyo cyose bizasaba, hanyuma bagategura amatora bundi bushya, ngo kuko ayaheruka yabayemo uburiganya bukomeye bwashize Tshisekedi ku butegetsi. Nubwo Alliance Fleuve Congo yamaze gushinga igisirikare, ndetse umuyobozi wayo Corneille Nangaa akaba aheruka kubonana n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya M23 muri teritwari ya Rucuru, kugeza ubu ntiharamenyekana niba izi ngabo zizivanga na M23 bagakora umutwe umwe cyangwa niba buri mutwe uzajya urwana ukwawo ariko ukagirana imikoranire
imikoranire ya hafi n'undi, gusa ikigaragara nuko intego zabo zose ari zimwe kandi bakaba bakomeje kugaragaza ubufatanye guhera i Nairobi aho uyu mutwe washingiwe kuwa 15 Kuboza umwaka ushize, dore ko Bertrand Bisimwa perezida wa ARC23 yari yitabiriye uwo muhango. Ibi bivuze iki rero? Nuko mu gihe uyu mutwe watangira kugaba ibitero ku ngabo za leta ya Kongo nk'uko wabitangaje, byatuma intambara iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu irushaho gukomerera ingabo za leta FARDC na Wazalendo, dore ko n'ubusanzwe batari borohewe na M23 yarwanaga yonyine idafite indi mitwe bahuje cyangwa se bakorana, ndetse uyu mutwe wa M23 ukaba waramaze gufata ibice byinshi muri teritwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo, bikanavugwa ko isaha iyo ari yo yose M23 ishobora no gufata umujyi wa Sake ikaba yakomereza Igoma no mu nzira zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko ibimenyetso bituruka ku mirongo y'urugamba bikomeza kubigaragaza. Tugarutse gato ku matora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko bidasubirwaho Perezida Tshisekedi ari we wemejwe ko yatsinze aya matora ku majwi agera kuri 73.34%, mu gihe uwo bari bahanganye Moise Katumbi yagize amajwi angana na 18.8%, naho Martin Fayulu agira 5.33%. Nyuma yo kwegukana intsinzi rero, Perezida Tshisekedi akaba yagaragaye ari gutembera mu mihanda yo mu mujyi wa Kinshasa arimo asangira ibyishimo n'abamushyigikiye, gusa akaba yararinzwe bikomeye. Reba uko Perezida Tshisekedi yari arimo azenguruka mu mihanda ya Kinshasa arinzwe bikomeye, anasagawe n'abantu bamushyigikiye barimo bishimira intsinzi ye. Ku rundi ruhande ariko abashyigikiye Moise Katumbi na Martin Fayulu nabo batangiye gushoza imvururu, aho bamwe bagiye mu mihanda bagatwika amapine bamagana ibyavuye mu matora nk'uko muri kubibona muri aka kavideo. Hari kandi n'amashusho yashyizwe hanze n'abashyigikiye Moise Katumbi bagaragaza uburyo Katumbi yibwa amajwi. Andi makuru nuko ingabo za SADC zatangiye kugera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, ariko ngo birashoboka ko nta manda yo kurwanya M23 zifite. Ibi ngo bigashimangirwa nuko nta tangazo riri official uyu muryango urashyira hanze ryemeza ko izo ngabo zije guhatsa M23, by'umwihariko nubwo ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo bimaze iminsi byandika ko izi ngabo za SADC zije guhasha imitwe yitwaje intwaro yaba y'amanyamahanga n'iy'abenegihugu, by'umwihariko M23. Ikindi kandi ngo nuko ingabo z'imiryango y'akarere ibihugu biba bibarizwamo, aha natanga urugero nka EAC, SADC, COAS n'indi, zidashobora kujya mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano zifite manda yo kurwana mu kindi gihugu bitemejwe n'akanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi hashingiwe ku ngingo ya 53 y'umuryango w'abibumbye igena iyoherezwa ry'ingabo z'imiryango mpuzamahanga kujya kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu kinyamuryango. Igishoboka hano rero kugira ngo ibihugu byo muri SADC bijye gufasha FARDC kurwanya M23 ngo nuko ibihugu byo muri uyu muryango bishobora kugirana amasezerano cyangwa se cooperation bilaterale hagati yabyo na DRC, ariko bigakorwa igihugu kwacyo bitiswe ko ari umuryango wa SADC muri rusange. Naho ubundi ngo ntibyashoboka ko SADC nk'umuryango ijya kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tabiherewe uburenganzira n'akanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi nk'uko nabikubwiye haruguru. Ibinyamakuru byo muri Kongo ahubwo bikavuga ko icyo bibona ku ngabo za Afurika y'Epfo zamaze kugera Igoma ari uko zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo ku masezerano hagati y'ibihugu byombi, icyo bita mu Gifaransa cooperation bilaterale nk'uko nabikubwiye, cyangwa se ngo akaba ari icyiciro cya mbere cy'abasirikare ba SADC bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe bagitegereje abandi basirikare b'ibindi bihugu byo muri SADC, ariko ibyo kurwanya M23 nk'umuryango wa SADC ngo byo bisa n'ibitarasobanuka. Umwe mu basirikare ba Afurika y'Epfo bari mu ngabo ziheruka kugera mu mujyi wa Goma yahishuye ko baje mu burasirazuba bw'iki gihugu hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare ibihugu byombi byasinyanye muri Nyakanga umwaka wa 2022 i Kinshasa mu nama ya 12 isanzwe ihuza ibi bihugu byombi. Ahanga ibi bihugu bikaba byaremeranyije gukomeza umubano n'ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano. Ni muri urwo rwego rero ingabo za Afurika y'Epfo zishobora kuba zaramaze kugera mu mujyi wa Goma kugira ngo zize gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kurwanya M23, ariko ngo birashoboka ko bitari ku rwego rwa SADC ku mpamvu zishingiye ibyo nagusobanuriye haruguru. Naha dusoreje izi update nkwizeza rwose ko igihe turongera kubonera andi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari yaba muri politike cyangwa se mu ntambara zihabera by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo ndahitanya kugezaho.